Шервун жиде жерде шулда гырлатмала, ажабыжада да спорт лабамезем думала. Тавралыха хытлых кертмеле. Кыжал шудалық вешленечен, халық пужару вбет ада вище выдырвиже проект пурнышламала. Шагашсене район зембе хулазынжи депутатсен пызык темлі хуйырмала. А вынуйген вумбірмішінжи иртін сазулавра суйланны депутатсен умне шагын бек тәллевлартыры республика бұштығы Олег Николаев. Тәл бұлыра шавынбегек муниципалы округ сенешне ергелесі жинжен тен суйланны депутатсен тевежі земберге галазабаджеш. Залра вещер сагрун биликшен. Вазем муниципалы округ сен депутатжезем. Халық шанныс керзен пиликшул район адаланы вежентырышмала булайд. Элек районже Эдикт Волковта вазен ежинже. Вол билик мешхуд депутатлам не туртма кюленет. Муниципальный округ Тунумай хам жутланыдырых пирин пурныжы малала адаланзах пырател, кайлагаймас перебер. Хам юлдашсене бахнамай бер вундугыр депутат, ша вундугыр депутат же пурде озам халык зене суйланы, озам ажабы жаза маришне билеш, хызен округне билеш, шинзамба калашма билеш, шамбада малала талбынза эбер шине шиндюрюзем туза района шүлечеклепер болдезе штатпыр. Депутатсен вара ишлемелих пор. Яваплыхта юзет. Кожал халық пужарывебе Чувашченре тығырчыр проект ытла бурнышланать. Шивых вғытрах ыснара улфунузем булмалла. Онда халық пужарывебе тумаллы иссем вали тебір икшыралдығыр миллион ытла деньги кертме балырдашы. Шак, тада вишер вадырвиже жерде юзавир терме майбары. Паллах кунда муниципалы округ сенди депутатсен пужарулы булмалла. Візен вырында хытларах пулдырдезе тұрышмалла. Чуваш республикин пушлығы Олег Николаев шаплагалаза, тен суйланна депутатсене аны жусунчы. Умрачи ява плейдузен день бери, шидеш шулхи бюджета ешнассе. Чук уехнен вынбелек межи чен шагиже муниципалы округ сендеду заир термелле. Апла булзан депутатсен ишлемеле де ишлемелле. Чегирле, ялда бурнышлай хландыр дезе, тада халық шындырышмалла. Республика Гларым Валли Алина Сусметова, Татьяна Молокова, Сергей Емельянов.